te invain thole lali su Christa mingin Easter Sunday chibai kabuk cheu ani e kan hriat angin kumin chu Good Friday le Easter kan mandan danglam hle maya kumdang anglo takin mani ina mani muna kan theyang to kin lalpa polin hun kan mang ani a kumdang ang chuni sela Easter le Good Friday ate chuan lim takin ruai kan theyanga pathian kan fakhawanga kan zai khom le anga tin Easter Sunday a peichuan Christian thalai polten Easter sunrise service te siamin bo sein hun an mang le anga tin ko ran me chelam te ke tripi lam te poin Easter egg te moi taka chein hun kan mang le tur kha ani a tin nikum lama Good Friday kan mandan te po ril ro chuan angai tua no pang Sunday school lamin Good Friday drama munom tak mai ril ru ne tak mai min en tir te po kha ril ruwa chuan mitla chuan aron lang wai ani engpon ni sela voina chuan kan hriat theu angin pon chuak thei lovin mani muna kan man alo ngai ta si a chuwang chuan kan theyang to ka pathian ne na in polna neile pathian nai turin in bo sai thewang u voina hian kan thupuya tan chuan thole lali su Krista chu ama mamo tu te ne na ami te ne na ain lar thin ti hi han soi kan tum chu ani pathian tu thiang lim lo ngai thlang u chanchin tra zohana ziak bung som ni chang som pali atangin zohana bung som ni chang som pali atangin pathian thu lo ngai thlang u tin chutia soi ve le anung lam a hoya isua ding a muwa isua ni ti hresi lova isua na ne na meichia enga tinge tra tunge izon atia ani chuan huan en kol tu e motia ne na kapu ama hetata ikal puyani chuan ida na chin mishilang che chuti chuan kala ang atia isua na ne na mari atia ani chu hoya ne na hebrai trongin raboni atia chu zirtir tu ti na ani lalpana thu kan siarte kan zawai tan malmin som sapro se amen hey Easter Sunday zinga hian tun ma trangin ring tu ten chibai in book na greetings moi tak mai anlo nei thin chu Isua kha thole ta sin kan lalpa kha athole asin ti in chibai anin book thin alo chang tu de chuan ni e lalpa chu athole ani Isua chu athole takset mai ti in anlo chang thina chu voin thleng hian Christian Thenkhat Orthodox Eastern Orthodox te Anglican Christian te chuan chibai in book nan an lamang thina tin Protestant ko ran ho zinga po Lutheran Church te chuan he chibai in book na moi tak mai hian mang thrin tin ke ni point Easter Sunday zinga chuan chutiang chuan chibai in book in message te kan in thon kual ani kha he thu hi omze real tak mai Christian te tan an ya lali su Krista anti lumakha thi na nei na thole a chu chuan ring tu te a be se na asiama be se na nung a pe a chu ring tu ten in ti chaknan an lo mang thin voina hian ke ni po he lali su Krista hi a thole tak zeta kan zinga kan hena nungin ain lan tir duwa ain puang du ani ti hi hre ila chumi ril rungai tu na nei chung chuan pathian thu kan soi turte kan lo ngai thladon nia ama sabera kan soi du chu thole Isua chu amamo tu te nena ain puang ain lar trin ti hi ani tuna pathian thu kan siar zo chia khan Mary Magdalene nena lali su Krista in lar thu kan muwa kan hriat theu angin Mary Magdalene hi lali su Krista athole nuwa ain larna masaberani Bible kha tunami kha kan siar chuan amalam kha kan siar chuan Mary Magdalene chuan lali su Krista than avatlowa than ruak amua atlan le vanga zirtir te avashila chuan an tlan ho le ta Petera te Johana te ne nani ang
chuan than kha aruak ngei ti an fin fia an ho sana Mary Magdalene ro chu ho ve lovin lali Yesu Krista kha ala zong ani lali Yesu Krista amamwa angaya atrap hialani chu milai tak chuan lali Yesu Krista khan meichia tunge izon inga tinge itra ti in anena aronin puang ani ama mamo tu tenena lali Yesu Krista ain puanga anena thamuan na apetrin voina hian masabera Mary Magdalene nuna tranga kan seidu chu Mary Magdalene chanchin hi kan chiara kan chui jaw chuan lali Yesu Kristan ako chunga tranga ram huai pasari ano chuna nuani ti kha kan muthein kan ringa chu chanchin tha lukazia bungria tale marka bungsom paruka khan ain zia ani thenka chuan chanchin tha lukazia bungsaria lali Yesu Krista ten ruai an the lai no chi zuar ron lut lali Yesu Krista shiak ron noi tu khani in an soi bok thin no chi zuar ani chu voina hian kan soi du chu lali Yesu Krista in lar na tur hian eng ang mi po ni ila lali Yesu Krista hi kan mamo phot chuan kan hena ain lar duwa ain puang du ani ti hi kan soi du chu ani eng ang poin lali Yesu Krista hi lo phasan to maila ama phasan tu petera hena poin puang kha minung lali Yesu Krista kha kan hena ain puang du ani no chi zuar le ram huai pasari pai Mary Magdalene hena po ama mo mia wang in lali Yesu Krista chu ain puang ani voitam taklal pa hi kan lo phasan to po ani theye voitam taksual kong kan lo zo to po ani theye sual khurthu taka po kan lo pil to ani theye lali Yesu Krista kan hena ain puang du ani voina hian he minunga hian kan hena in ria tira in puana thamua na min pe khi adu ani ti voina hian kan soidu ani misual berten hena poin puang du ama kan mamo phot chuan ama kan ngaya kan mamo tak zet chuan lali Yesu Krista kan hena ain puang du kan nun lui min chui sak velova kan thil ti to te min riat reng sak lovani lali Yesu Krista ram huai pai Mary Magdalene ram huai pai to hena poin puang du le ama phasan to tu petera hena poin puang du hi voina kan hena in puang du he thole na nia hian kan hena in puan theina turin lali Yesu Krista hi kan mamo ani kan mamo apoi mo ama hi ngai ve ila anena ve cha kila lali Yesu Krista chu kan hena ain puang nge yang adot le kan saidu chu emau khoparna kal thian dun te pani chung chang kha ani chanchin tha lukazia bungsom ni pali chang som pathuma tang khan hemi te pani chung chang hi kan hua pakhat jok chu Cleopa ani pakhat chu chanchin zia ani lem lo vani Cleopa hi Cleopa emo alpha ya emo tenen khan mithum an ni ang ti in an soi thina Cleopa kha lo ni ta sila isuan nu lai zon mar ve tho chumi pasal chu ani anga alpha ya ani chuan Josepha unau pa ani tin an soi ani empo ni sela lali sualam nai tak chu anni pakhat jok hi a mingzi ani lo na he lekha buziak tu chanchin raziak tu doctor luka hi ani ang tin an soya Jerusalem atrangin khami thole nania khan lungai takin emau kholam paninan kal ani ti kan hua chutia an kal lai tak chuan lali Yesu Krista nen ain puang engwangin nge lali Yesu Krista kha hemi te pani hena hian aron in lar kan ti chuan khami te pani khan lali Yesu Krista hi an sia anung an lo zui to Mesia Israel ho te chandam tu rani an be seya amaro chu an be se lo ang takin an tum lo ang takin lali Yesu Krista chu zudaten an mana an khem beta an tilum ta sia angai na an shelovani an vela thilom dan uluk takin
an thiam ang to kinan chut ve a the ang to kinan zir ve a amaro chu an lo be se ang le an lo tum angin thila thling ta si lova an lungaya emau khokong an kalme kani chumi te ne na chun la Jesu Krista aronin puangani voina hian he mi te nun atanga karil rualo chu ke ni po kan vela thil dan te kan ria thiam lo thil tam taka oma thil tam tak ti tur kan lo ruam mana plan kan lo nei ve a amaro chu voina chuan chung ta chu ti thei lovina lo ta si a ria thiam a harani voina hian chu tianga ria thiam lo nga tak mai le angai na shelo kan lai hian la Jesu Krista hi kan ne na ain puang ve duani ti hi kan soi du chu ani hei tunai khovel dan kan sia a niusa te voi tam tak a ni tin dar kar tininan puanga heng te hi a en liam mai ringot lovin a chiar liam puar lovin enge lalpan atum ni ang lalpa hian heng hun har sa hian enge atum ni ang ti hi kan ngai tu fu ngai chutianga thi ang to ka lalpa thu ngai tua an vela thil te ngai tua thin te nena chuan la Jesu Krista hi ain puang thin ani hemi te po hian ria thiam lo tam takan nei chu chuan an nun atinguya an ma ni silfia an ma ni ria fia tir turin la Jesu Krista an nen arunin puang ani voina hian zona tam takkan nei ani theye thil ria lo tam tak po kan nei ani ang amaro chula Jesu Krista kan pathian thu hian enge tum ti ngai tu chungin kan nun mang ila lalpa minunga chu kan nena ain puang ve nge yang adot lea kan soi du chu hlawa zirtir te nena la Jesu Krista ain puang ti ani a chanchin tra zona zia bung som nia khan chang som pakua tanga som ni pathuma khan kan mu a heti hian ain zia ka ten chu mini ni sari ni masabera khualo tlai lomin zuda te hlo awanga zirtir te omna kongkhar te chu an khar nu chuan isua an zinga lo dinga an nena in chunga thamuan na umro se ati a la Jesu Krista athita si a thana an phuma an zal ta si a chumilai chuan aruang abo an ti a zirtir te an rubavani ti te in thu athanga zirtir te an nunaral triem ema zuda te an hlava pindana anin kharkhip ani chumilai tak chuan la Jesu Krista an zinga aronin puanga in chunga thamuan na omro se aron ti ani e voina kan boruak ton nen hiana inang le mai keni po shileng awangin havin kanin khar khipa kan oma kongkhar kan khara ina kan ani kha minung thole la Jesu Krista pindan kongkhar kal tlat poina adan zo lo kha voina hian kan lal ani renga kan nung kan zui la Jesu Krista apanga rengani chuwangin kan na mun theva hian thamuan na min peturin la Jesu Krista hi kan nena ain lar duwa ain puang duani hlaw zirtir te chuan la Jesu Krista an nena ain puan nu khan thamuan na an neya thabar to loven huaisen taken athuan sila kha in ken be kha Nazareth Isua in ken be kha lalpa chuani anungle ta ti in chanchin tha an filtran ani kha keni po he kan na huna hian lalpa kan nena ain puanga ama kan awama kan dil phot chuan kan pan phot chuan ain puanga thamuan namin peang chuan mi te nena huaisen takin kanuna la Jesu Krista thilti te soi turin min ti chakanga thamuan na min pedon ani he huna hian minunga chu kan zawa ya nena in nena lo in lar tharle sela in nena lo in puang tharle sela kan nena lo omin thamuan na min pele sela ti he kan trong trai na ni sela ato bera kan soi du chu ke ni point ison veang u ti hi ani hei he kumin atana
Easter Sunday thu pui pakhat atana sinotina aruat ani nge a ni china kan soyam khan emau konga kal thian dun pani de khan lali su Christian akal san don khan an chela kan ne na ta che khuwa pu atlai don to hi ti in lali su Christa kha an som ani helayan trongkam man hi atrong hi a ka soi thina voina hian kan soi non le du chu helai taka an chela ti trongkam tak mai hi trong bulam te po han soi ta ila para bia somai ti ani a chu chu sa tronga chon constraint ti te poin anda thin an chela ti akha ani a he thu ang chia he thu tlung thara hian mundanga pakhata kan mu a chu chu tir ko te thil ti bung som paruk chang som panga khan ani a Philippi khuwa tir ko pol te chu changchin tha an shila chu da chuan puan senduk zuar tu ludi chuan achelani heti hian achel thu ziak ani a lalpa ring tak zetamin ngai ni chuan kaina thleng ro ti in chu tiang chuan min ngen chia ma min chela ti in asoi a in ziak ani helai thu hi a literal angial angana le don chuan nasata kangen chel lui tharum thopo nial lo khopa chel tina ani emau kokunga kalten lali su Krista an som khan anti mai lova trong kam moi satli in lali su Krista kha an som lovani thin lung le ti tak zetin kan ne na ta che khuwa pot lai don to hi tin lo thei lova ama an ne na tur khan an som mani chu tiang chia chuan tir ko te bung som paruk chang som panga po khan min ngen chia ma min chel tlata ti ani voina hian kan soi du chu ke ni point lalpa hi som ve ang bu trong kam satlia som lovin thin lung le ti tak zetin kan ne na I om lo chuan kan ne na yom lo chuan ka boral don sin ti khopin lali su Krista hi mamo tu som tu ni ve ila lali su Krista lo the lovin kan ne na ain puang nga ain larmon le anga thamuan namin peang Mary Magdalene chu lali su Krista tel lovin atlei thei lova atrapa azonga lali su Krista an ne na ain lar zirtir te lau lopin pindan chung rilan oma lali su Krista an mamoem eman ne na ain lar ke ni point lali su Krista hi isom ve ang u kan thil ria thiam lo tam tak min silanga khamuan namin pe anga he kovel kan dam lai ni atlak ma nge hian lali su Krista isom ve ila kan zin kong min zo puya kan zin kong to thleng pwa kan suai tu min khamuan tu min om pui tu ni turin lali su Krista hi ain pe ani chutiam taka kan ne na a om theina turin mamo tu kan ni angaya thinlung le ti tak zeta som tu kan ni angai thole minunga hi in ne na kan ne na hian voin thlengina in puang duwa ain lar du ani khamuan namin peturin kandam chung ni min chiar puya min chiar to puya ane namin suai turin lali su Krista hi min khamuan tu ni turin ain pe ringa kan khovel dam lai ni atla khenga anung zuya ama ne nakal dun turin thole minunga hi som veang u lalpana thu kan zawai tan mal min som sakro se amen khovel dam lai ni atlang mange hianin min om puin tlai kwa min var pui vela ma tharau lo ngakro ilal isu kan ne na om ta se kwa tlai don ta e
kan thova Hallelujah sing emoya kan thova Ole nani alal pato torot ari kun chuanin lim taki kan thova mi thiang lim te ne kan in to kam mi tui a hul to ang lim taki kan thova Hallelujah kan thova Amen lim taki oh hallelujah Thole nani ropuya chuan than tim mata kan thova nga lim taki hallelujah